شب خیر دوستان عزیز، علاقمندان فوتبال توجیک، دوری موفق مانده 15 چمپیونات لیگ اولی توجیکستان هم به پایان رسید و الکی موقع چند دسته در جدول مسابقه معین شد و اکنون رقابت برای به دست آوردن زینه سوم جدول مسابقه و اینچنین برای یک روخت دیگر برای باقی ماندن در لیگ اولی ادامه خواهد کرد. امروز در برنامه 90 دقیقه من با بخال مرزاده همکارانمون علوالدین بوریев و پرویز محمدامین راجع به بازی‌های دوری 15 چمپیونات توجیکستان و همچنین چند بحث و مناظره در این صحبت خواهیم کرد و بیاید متوجه میشیم سر اول با جدول مسابقه. خب دیداری دوری 15 هم با غلبه کلان دسته سرافشان آغاز گردید. ریگارتاداس بعداً با گیم که در میدان خود بازی رو باخت و از مسابقه بیرون شد. کوکتاش باشد بازی رو با استقلال مساوی کرد. خاطلان هم بازی رو با لوکوموتیو پامیر که برای باقی ماندن در لیگ اولی تلاش میکرد مساوی انجام داد و کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدانش با حساب 3-1 دوشنبه 83 رو شکست داد و بعد از باختی اول در مرحله اول چمپیونات اونها انتقام خود رو از این تیم گرفتند. خب به هر صورت بیاید سر اول دویر با بازی از همه گیم که مهم برای ریگارتاداس متوجه میشویم. میان دستای ریگارتاداس و خوجاند بازی در ورزشگاه تالکو آرنا برگزار شد. آخرین امکانیت برای شاگردان اوکتام ساتورف بود ولی متاسفانه دستای ریگارتاداس بعد شکست از خوجاند از ادامه مسابقه بیرون شد و اکنون در لیگ یکم هنرنمایی میکند. من میخواستم در مورد اون که ریگارتاداس بار اول از لیگ اولی به لیگ یکم رفت فکر شما رو میفهمیدم. پیش از ما باید گفت که ما نمیدونیم که ریگارتاداس در این لیگ بازی میکند یا نه، زیرا که ببینید که در موردی هولو مثلا در حالتی که بحران اقتصادی قرار دارد و این بیماری کووید 19 سری همه دست ها آمده است، شاید در سال آینده دستهای پیدا نشوند که در لیگ اولی مثلا هم مبلغ سپرند و هم اشتراک کنند و هم یک مبلغی نداشته باشند که برای فوتبال بازون صرف کنند. شاید یگان تحول دیگری هم پیدا میشود که ریگارتاداس ممکن سال آینده در لیگ اولی بازی کند. شما مستنی هستید که شاید 12 دسته شود در سال آینده؟ نه، شاید 12 دسته نشود، هم بجای اون که مثلا دسته دیگری به لیگ اولی باید که بسیار هم یک دسته‌های پرقوت باشند از نگاه مالیوی. با طلبات جوابگو باشد. با طلبات هم جوابگو، شاید جوابگو شوند، لیکن از نگاه مالیوی امروز ببینید که اگر مالیه نباشد یگان کار کردن نمیشود. من در تاریخ اینقدر کاری که کردم بود حالت‌هایی که دسته‌ها از لیگ اولی میفرمودند به پایان ولی با قرار فدراسیون فوتبال تاجیکستان از نو بازی میکنن. به کدام خاطر؟ به خاطر که دسته‌هایی که در لیگ یکم جایهای اول رو میگرفتند خواهش در لیگ اولی بازی کردن نداشتند. این گونه حالت‌ها هم شد نش ممکن است. به هر نوع هرچند ریگارتاداس بعد 29 سال فعالیتش به لیگ یکم برگشت، این الکی خود یک فاجعه هست برای هم فوتبال تاجیکستان هم برای گفتم که برای دسته ریگارتاداس که همین قدر سالها هنرنمایی کردن، چمپیون شدن و مدال ها رو به دست آوردن و در لیگ چمپیون‌های آسیا بازی کردن با الهلال که حالا در لیگ چمپیون‌ها سال گذشته غلبه کرده بود، با همون دسته ریگارتاداس بازی کرد. بازیش هم خوب بود ولی اکنون که این دسته رو از دست دادیم و شاید گفتم این از دست داده باشیم چون که حالا باز معلوم میشود که کدام دسته ها به لیگ اولی میبرند و میتوانند در اون اشتراک کنند یا نه، این مسئله دیگر است. بله. و در ادامه سخنهای استاد من همین رو قید کردنی هستم که واقعا هم این چیز از دسته های دیویزیون دوم یعنی لیگ یکم فوتبال کشور وابستگی خواهد داشت. ما میدونیم که روشن یک قدم دیگر نزدیک آمد، هم یک امتیاز به اونها نمیرسد. معلوم است که این باشگاه شرایط اشتراک در لیگ اولی رو برای سال آینده پیدا میکنند ولی دو دسته دیگر که برای زینه دوم تلاش کرده ایستادند، اونجا دسته اسخات از شهر خوجاند و همچنین پنشیر. من فکر میکنم اسخات بارها جای دوم رو اشغال کرده نتوانست نخست دکترش با لیگ اولی برآید و همچنین پنشیر ممکن با طلبات جوابگو نباشد. از همین سبب حالا با پورگی ریگار رو از حساب بیرون کردنمون شاید اونقدر درست نباشد با اون خاطر که بازی دور آینده در صورت پیروزی شماره امتیازهای اونها از لوکوموتیو پامیر زیاد میشد و البته باخت لوکوموتیو در این صورت ریگار میتواند به زینه نهم برآید و اینجا گویم یک امکانیت دیگر میشود. یک دسته فرض کردیم از لیگ اولی به لیگ یکم میرود و یک دسته تنها از لیگ یکم میرود. اما طبق رگلامنت باید دو دسته بله ما میدونیم به طور دیگر است ولی سالهای اخیر ما شما شاهد این هستیم که چنین حالت‌ها البته استثنا نبودند در فوتبال کشور. ولی چیزی بسیار علامت‌آور اون است که امسال در لیگ اولی دسته‌هایی که از لیگ یکم آمدند حتی بهتر از ریگارتاداس چمپیون هفت کاراته تاجیکستان بازی دارند
бо ҳайати на чандон комил ва бубинед ки дар ҳайати дастаи регартаст беҳтарин бозигаронам ҳастанд онҷо. Мо намегӯем ки онҷо ҳайаташ аз дастаи Файзкан, аз Душанбе 83, аз тимҳои дигар фарқкунанда аст ва ин даста соли гузашта бо ҳамин ҳайат зинаи сеюмро касб кард дар чемпионати Тоҷикистон. Ин беҳтарин дар финали ҷоми Тоҷикистон бозӣ кард ва мағлуб шуд. Бар сурат ҳоло мо гӯш меандозем ба суханҳои сармураббии дастаи регартадаст ки чӣ мегӯянд баъд аз анҷоми бозӣ. Октам Сатторов андешаи худро иброз кард, баъдан боз суҳбатро идома хоҳем дод. Саршави бозида бачаҳо нақс бозӣ кардан бозӣ хеле гирем хуҷандам хела бақувват дастаи бақувватай вай нигоҳ кард накардам хай бозӣ хуб нишон додан якум қисм ба сифр буд шид хайр дуромадем бачаҳоро фаҳмондем продам вроде нағз новобаста аз натиҷаи даври оянда дастаи регар аллакай ба лига якум рафт. Ҳаминро чӣ гуна шумо шаҳр медиҳед? Сабаби асосии рафтани регар ба лига якум дар чист? Чун мо медонем регар яке аз дастаҳои пурқуввати кишвар буд ва масъулат дар се зинаи аввал қарор дошт. Имсол бар регар та даст чӣ шуд? аввалан чӣ ки мебинед бозигаро бисёр вай ҷавонанд баъд вай дастада бозигар намераса ки бозиро давоми 90 минута пурқувват кунанд. Барои ин дастанам корти зарду сурху манамин травмаҳо мода хеле чӣ шуд барои ҳамин мушкили ҳамин чиз давоварда истаям. Хоб ҷониби молиявӣ чӣ гуна аст? ҷониби молиявиам хеле мода ҳамин сол хеле камтар мушкил аст. Барои ҳаминам ҳамин хел натиҷа рафта иста. ман фикр мекунам барои регартадаст дар мавсими имсола маблағи кам ҳам метавонист ин дастаро наҷот бидиҳад, чун умуман маблағ нест ҳоло дар бошгоҳи футболи регартадаст ки яке аз корхонаҳои бузурги Тоҷикистон ин дастаро сарпарастӣ мекунад ва сабаби асосӣ ба ҳамин гуна бозиҳои бад яъне рӯбарӯ шудан регартадаст дар чӣ аст? Масалан дар мо сабаби молиявиро хуб медонем. Метавонем бигӯем ки умуман бозигарон ҳамон иштиёқи бозӣ надоранд, яъне мисли солҳои пеш, мисли дастаҳои дигар ки ҳатто дар Истаравшан ҳам ҳамин гуна ҳолат ҳаст, аммо онҳо бубинед бо як нерӯ бозӣ карда метавонанд. ман фикр мекунам ки инҷо на танҳо сухан дар бораи он меравад ки нигоҳи молиявӣ ё не. Регаи Садас бубинед ки солҳои охир бисёр дар ҳайати роҳбарикунандааш тағйиротҳои зиёд ба чашм мерасанд. Аз ҷумла мураббиён вақте ки масалан Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев инҷо буд, ягон даста ман фикр мекунам ки хеле бо дили пур гуфта наметавонист ки мо регаро дар майдонаш шикаст медиҳем. Ин тавр набуд, яъне ки инҷа бастагӣ дорад аз ҳамон гурӯҳе ки масалан роҳбарӣ мекунад дастаи регартадазро. Аз тарафи дигар бибинед бо дар бораи баҳс дар бораи қисмати молиявии дастаҳо меравад. Вале як чиз дигарро шумо фикред, агар Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳамин дастаҳо кӯмак намекард, масалан солҳои пешин ман дар ёд дорам ки барои ҳар як бозиро дар майдонаш гузарондани як даста то 8-10 ҳазор сомон барои доварон, барои он нафароне ки масалан бозиро ташкил кунандагон ҳайати хизматрасони ҳамин дастаҳо медоданд. ҳоло ҳамин чизҳо аз байн рафтааст. Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамаи ин душвориҳоро ба худ гирифтааст. Бо вуҷуди ҳаминам камбудиҳо хеле зиёданд. Бо вуҷуди ҳам маблағ намерасад. Шояд дар дастаҳо беҳтарин менеҷерон фаъолият намекунанд. Дуруст аст. Ҳамин гуна аст шояд. Ва ин як мушкили асосии регартадазам ҳаст. Бубинед аз ҳисоби дастовардҳо ва ҷоизаҳое ки дорад дар мусобиқаҳои дохилӣ дуюмин дастаи футболи кишвар аст. Вале чӣ тавр онҳо наметавонанд ягон сарпарастиро иловатан албатта ҷалб кунанд ба дастаи худ ва ҷиҳати молиявӣ дастаро дар ҳамин шароити каме душвор беҳтар кунанд. Аммо аз ҷониби дигар соли гузашта ҳайати ҷавонони дастаи регартадаз яке аз беҳтаринҳо буданд, қаҳрамони ҳайати ҷавонон шуда буданд таҳти роҳбарии ҳамин мураббии имрӯзаи даста. Хуб мешавад аз ҳисоби футболбозони ҷавони худ, аз ҳисоби дастпарварони худ ҳамин мушкилии кадриро пур кунанд ва дар умум ман фикр мекунам онҳо баъзе вақт барқасдона бозиҳоеро доир карданд ки маълум буд аз қиёфа, аз нигоҳи футболбозон ки он қадар хоҳиши зиёди дар майдон натиҷа нишон доданро надоранд. Вагарна дар бозиҳои хонагӣ ақаллан нисфи ҳамон бозиҳое ки
дар чемпионат буд, онҳо метавонистанд гӯем бо натиҷаҳои барои худ нисбатан мувофиқ ҷамъбаст кунанд. хуб биёед ҳоло бо яке аз собиқ бозингарони дастаи Регар Тадас ҳам суҳбат мешавем. Собиқ капитани дастаи Регар Тадас, ҳимоятгари ин даста ки як муддат дар Регар Тадас, албатта дастпарвари Регар Тадас аст, дар инҷо тарбия ёфтааст, Алишер Шарипов ки ҳоло дар шаҳри Москав аст ва омодааст ки ба суолҳои мо посух биёяд. Алишер, салом ва ман мехостам фикри шуморо дар мавриди он ки Регар Тадас бори аввал аз чемпионати Тоҷикистон аз Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум рафт бифаҳмам. Шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед собиқ бозингари ҳамин даста? Насчет Регар Тадас гап занем агар. Регар Тадас уже ай 2014 сол кризис сар шудагиай. И бошгоҳ моҳ ба моҳ аму соло рости гап маош намегирифтем. Любое время задешка буд. бинед шумо масалан бисёриҳо мегӯянд ки роҳбарияти даста умуман барои гӯем ки ба роҳ намондани як низоми хуб гунаҳгор ҳам ҳастанд. Не ки мо мебуромадем бозимонро нишон медодем. Баъде ки у формаи Регар Тадас мепӯшӣ, баъде ки Регар Тадас ки таърих дора, мебуромадем футбол бозӣ мекардем, футбол нишон медодем. чунки уҷа ҳамсоё мебия, я бародарат мебия, барои шаҳри худмон бозӣ мекардем. То ин дараҷа ягон бор Регар нағалтида буд, штоб ай Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум гузара. манзури маро нафаҳмидед. Мегӯянд ки роҳбарияти даста воқеан ҳам дар ҳамин нокомиҳои тими Регар Тадас гунаҳгор ҳам ҳастанд. Шумо чӣ мегӯед дар ин бора? бале дуруст аст. оз менеҷере ки дар кора ки қатъи спонсор суҳбат кунад, спонсор ёва клубда, штоб маошҳои бозингарои вақташ ба тияд, мисли ман 30 сола нашуда футбола тарк накунад. ози спонсор ёфтан дар кора ки заинтересоват кардан дар кор спонсора ки спонсорӣ кунад. Спонсор даромад надошта боша ай клуб чӣ хел спонсорӣ мекунад? мисоли гап як фоидаша бояд бина спонсорам. яки вақти мо дози хело душвор аст. Алишер, соли гузаштаам даста ба ҳамин ҳолат рӯбарӯ буд, аммо тим тавонист як мавқеи худро пайдо карда дар чемпионат. яке аз беҳтаринҳо ҳам буд соли гузашта. бале дуруст, ҳамин состав буд. се бозингар фақат рафт ай бошгоҳ. ин Ҳикматулло Расулов ба Куктош гузашт, Забиров ба Хуҷанд гузашт ва ман тарки футбол кардам. се нафар нест. аку мо Месси, Роналдо ё ягон бозингари қай ки нестем ки штоб се каси қарол бозӣ кунад. аммо ман намефаҳмам барои чӣ қадар Регар ҷои даҳум фуромад. ҳамин ситуатсия буд. ҳамин се моҳ 2 моҳ олиг намегирифтем. ҳамин ситуатсия буд. не ки мо мебуромадем барои шаҳри худмон, барои оиламон, барои ҷурамон, барои бародармон бозӣ мекардем. штоб пага я сар хам карда нагардем. мо бозӣ агар бой медодем берун намебуромадем, изо мекашидем. ай ҳамсояю ай дигар бародармон. мо я нангу номус хати бозӣ мекардем. бироем бозия нишон диҳем ки барои балечков, штоб пага ягон гап нашава. аҳамият дода бошен агар ози футбол хело рости гап ман медидам бозия хела ҷавоно бисёр ҷавон бозӣ дорад. аввал футбол мерафтем, мисол Шӯҳрат Ҷабборов, фаря бозингаро буданд опитни, я мардакои калон сол бозӣ мекарданд. медидем мо футбола да мегирифтем. ҳаря мастеро бозӣ мекарданд. ози футболисто барвақт тамом кардистан футбола. сабаби ин чист? сабаби ки уже оиладор мешава, фарзанддор мешава, уже маблағ хеле задешка шава, чӣ хел зиндагиша бара у футболист. ба маҷбур мешаванд тарки футбол кунану бираванд амрикову дигар давлатҳо кор кунанд. ташаккур Алишер. акнун чӣ мешавад ба Регар Тадас, яке аз серҷоизатарин бошгоҳҳои футболи кишвар, яке аз дастаҳое ки воқеан ҳам фикр мекунам набудани Регар Тадас воқеан ҳам ба рафти чемпионати Тоҷикистон ҳам то як андоза таъсир мерасонад дар соли оянда? чӣ мешава? клуби Регар Тадасда як дарс мешава. инҷо
бояд як специалисто як аналитико як андеша кунану як хулоса буроран чаро ин клуби бузург то ин дараҷае рафт. ташаккури зиёд алишер. дӯстони азиз, алишер шарипов буд, собиқ ҳимоятгари дастаи регартадаст ки бисёр ҳам дар як ҳолати баъд ҳам қарор дорад ва воқеан ҳам суханҳои гӯем ки аламнок ҳам дар дили ин бозингар будааст ки ба мо иброз кард. воқеан ҳам ӯ мегӯяд вақте мо бозиро яъне бой медодем аз хона берун намебаромадем, яъне шарм медоштем ки мо чӣ гуна дар назди мухлисони регартадаст бароем. ва ӯ ҳамчунин ишора кард ки воқеан ҳам вақте мо ҷавон будем дар даста беҳтарин устодон, беҳтарин футболбозон Шӯҳрат Ҷабборов, Хуршед Маҳмудов, Иброҳим Рабиёв ҳунарнамоӣ мекарданд ки бисёр ҳам дар синни солшон то ба ҷое расад. Аммо ӯ мегӯяд дар синни соли ҷавонӣ аллакай футболбозон карьераи худро ба анҷом мерасанд. Ин бисёр дарднок ҳам аст, фикр мекунам, на барои регатаст, балки барои дигар дастаҳои футболии кишвар ҳам ҳамин гуна аст. ва фикр мекунам инҷо дар идомаи ҳамин мушкилиҳое ки регартадаст дорад як чиз дигар замъ мешавад. мабуд мо ба пуррагӣ аз байн рафтани ин дастаи номдорро набинем. Ман аз ҳамин чиз то ҷое метарсам, ба он хотир ки дастаҳо баъзе вақт аз лигаи олӣ ба лигаи якум рафта ба пуррагӣ пош мехӯранд. бале як муддат худой накарда ҳамин чиз рух надиҳад. албатта интизор мешавем ки қарорҳои дуруст мебарем, мудирияти оқилона мешавад дар ин даста ва онҳо то ҷои ҳамун ҷойгоҳи худро дар футболи кишвар аз нав пайдо мекунад. бале ман мехоҳам воқеан ҳам ки як мудирияти тоза ба кор ояд ба регартадаст, боз ҳамин тимро ба мисли солҳои пешина баргардонд. дар барномаи гузашта устод Алозим Буриев гуфтанд ки воқеан ҳам дастаҳои маъруфи футболи кишвар бахусус Ситора, Варзоб, Тоҷиктелеком, Бозраси давлати автомобилӣ, Хима, ин дастаҳое буданд ки воқеан ҳам барҳам хӯрданд баъд аз ширкат дар лигаи олӣ. ва умед дорем ки регартадаст, дӯстони азиз, ҳатман боқӣ мемонад дар чемпионат ва ҳатман метавонад боз ҳам аз лиҳози молиявӣ беҳтар шаваду ҳунарнамоии худро идома бидиҳад. хуб, мегузарем ба бозии дигари даври 15-ум ки баргузор гардид бо рӯйдоди бисёр ҳам муҳим барои футболбозони дастаи Сарафшан, бахусус ҳаводорони зиёди ин даста ки онҳо дар майдони худ тими Файзканро шикаст доданд бо ҳисоби калони 5-2 ва 5 гол ба номи Илҳом Баротов сабт шуд. бори аввал ин футболбоз дар карьераи футболбозии худ ба задани 5 гол даст ёфт. мо метавонем бигӯем ки муваффақияти дастаи Сарафшан дар ин сол ки ҳарчанд мушкилиҳо ҳаст ва футболбозони маҳаллӣ онҷо бисёр ҳастанд, танҳо аз ду кас иборат аст: Алиёр Ашурмамадов ва Илҳом Баротов. аз як тараф агар назар кунем ҳамин тавр ҳам ҳаст. бори зиёди дастаи Сарафшанро маҳз ҳамин футболбоз ба пеш бурд. аз кадом хотир? аз он хотир ки дар ҳайати даста набуданд бозингароне ки то ин дам масалан тавонанд ки ба ӯ кӯмак расонанд. аммо баъди омадани як зумра бозингарон аз хориҷи кишвар дастаи Сарафшанро хеле хуб карданд, вале дар ин вохӯрие ки буд ноқисиҳои зиёд вуҷуд доштанд дар кори доварӣ. ва фикр мекунам ки Баротов на танҳо ба дастаи Сарафшан, балки метавонад ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам кӯмаки хеле зиёд расонад. вале мутаассифона мо ӯро дар тими миллӣ дар ҳайати асосӣ намебинем. не дар ҳайати асосӣ, балки чунин бозингаронро санҷидан зарурат дорад, чунки якум танӯманд ҳастанд, дуюм метавонанд ки барои кор кардани зарбаҳои пеналти, зарбаҳои стандартӣ бисёр як ҳолати хубро ба вуҷуд оранд. аз инро имрӯз 5 тӯб задани ин бозингар ҳам маҳз дар ҳамон лаҳзае ки ҳолати ниҳоят бад дошт дастаи Сарафшан ва ин аз буҳрон Сарафшанро берун кард. яъне тавонист ки як нафар инҷо бисёр ҳам бозии хуб ҳам нишон дод дастаи Сарафшан, чунки бозиҳои охири Сарафшан агар таваҷҷӯҳ карда бошед бисёр хуб ҳам буд бо Кӯктош. дар даври гузашта мо гуфтем ин навбат ҳам яъне Файзкандро боз ба хафо партофт, аммо ин ҳолате ки ҳоло ба вуҷуд омад барои дастаи Сарафшан хеле хуб ҳам ҳаст. бале ва воқеан ҳам ба суханҳое ки болотар шумо гуфтед илова кардан мумкин аст ки натиҷаҳо махсусан баъд аз омадани як гурӯҳ аз футболбозон дар равзанаи гузариши тобистона тағйир ёфтанд ва мо ҳамакнун дигаргуниҳои куллиро дар ин даста дида истодаем ва ин ҳам қобили таваҷҷӯҳ аст ки ин бошгоҳ воқеан ҳам вақте ки ба лигаи олӣ баромад мақсадаш ҳамин буд ки инҷо ба муддати тӯлонӣ боқӣ монад ва ин чизро ҳарчанд оғози мавсим бисёр мушкил буд, вале ҷараёни бозиҳои баъдӣ бар ало исбот карданд. бале воқеан ҳам, вале мо ба ҳар сурат аҳсан мегӯем ба он бозингароне ки нобаста аз гӯем ки мушкилиҳову нишебу фарозиҳое ки дар ин даста ҳаст ҳунарнамоӣ карда тавонистанд. Легионерҳо ҳам дар ин даста ҳастанд, ду нафар футболбоз аз ҷумҳурии ба мо ҳамсояи Ӯзбекистон ва махсусан футболбозони маҳаллӣ. будани футболбозони маҳаллӣ то як андоза хуб ҳам аст, чунки онҳо тоқат мекунанд ба мушкилиҳои даста нигоҳ накарда.
در حقیقت همینطور هم هست. وقتی که ببینید با سالهای یاد دارم، سالهایی که خورد بودیم، برای ما نه مبلغ در کرد نه چیزی دیگر، لیکن دسته‌های فوتبال حضور داشتند. دسته‌های فوتبال با میدان‌های فوتبال می‌بودند، مسابقه‌های همیخیل پرشدت می‌گذروندند، بین مکتب‌ها بازی‌های فوتبال گذرانده می‌شدند. یعنی ما نیاز نداشتیم. ما مقصد همین بود که من گروهی بچه‌های هم مکتب ها چگونه بازی میکنن چگونه نه. اینجا هم همین از بین نوحیه ها است. اینجا اگر هم تصور کنیم بین نوحیه ها اصلا رقابت ها در فوتبال اصلا بین نوحیه ها بین منطقه ها هست. از این رو یگانه مشکلی که امروز برای همین من فکر میکنم که قسمی از دسته ها بود این نبودن مخلصان بود. اگر هیچ نه یک اندازه مبلغ پیدا میشد از درآمدن مخلصان با ورزشگاه ها و اونها کمی هم باشد وضعیت مالیوی خود رو بهتر میکرد. خب با فایزکان چی شد؟ یک بار 5 گل به دروازه خود سر داد. شاید شاگردان طاهر مومینوف آماده نبودند با فشار بازیگران دسته میزبان یا چیزی دیگر است که دسته حالا هم در لیگ عالی چندان تجربه خوب کسب نکرد در دو مرحله چمپیونات. نه در حقیقت فایزکان مرحله دوم بسیار موقع خوب داشت، خوب بازی کرد. اما محض اگر شما در نظر داشته باشید که در همین بازی برای چی 5 توپ سر داد، آنها یک طرح بازی رو برای خود اختیار کردند که ما باید اینجا مساوی بازی کنیم تا که از افزایدن با لیگ یکم کمی در کنار رویم. این با آنها خبر رسوند وقتی که توپ ها زده شدن از جانب فوتبال دسته سرافشان این طرحی کرده کار نکرد و پوش کرد. از همین خاطر در این حالت‌هایی که دسته فایزکان می‌خواست که یک تبدیلی بازی کنه دیگر کنه بازیش رو با اونها میسر نشد و در نتیجه این گل‌های پای در پای ببینید از حالت‌های نهایت خوبی که محافظتگران خفا می‌موندن استفاده بردن. بله واقعا هم می‌توانیم با هنر و مهارت الهام برات و احسان بگیم که او توانست یک شادی و نصار با مخلصان دسته استرافشان بیارد و توانست 5 گل به دروازه حریفان زند. هرچند شرف صالحov هم مؤلف یک گل شد در پایان رقابت، اما این یگان تاثیر رسانیدن نتوانست به رفت بازی. خب دو حالت بسیار بحثناک در این بازی به میان آمد. سر اول متوجه میشیم با پنالتی که به دروازه دسته فایزکان داده شد در آغاز رقابت که اینه که حساب 0-0 شد. من میخواستم نظری شما رو در این مورد بفهمم که واقعا هم اینجا داور درست قرار برآورد در مورد تعیین پنالتی یا نه؟ حالا ببینید سیاد کووسشو اونه که باید اینجا قاعده ویران کن به حساب می‌رود، یعنی متهم اینجا با توپ بازیگر نرسیده بود. بازیگری فایزکان و اول یک بار دیگر از این نقطه‌ای که می‌بینید اول با وردی میدان میشد اما رسیش نبود در اینجا و بعد یک بار گذاشتن پنالتی فکر می‌کنم که وزیر راست شده از خطا شوپرو ببینید یک بار دیگر ببینید اینجا رسیش هست نه رسیش قریب تقریبا نبود. یعنی اینجا من فکر میکنم اتابک کریموف است. بله ما از همین فوتبال بازی دسته استرافشان فکر میکنم همین حالتی که زاویه دیدی داور محکم بود همین چیز رو بسیار هنرمندانه استفاده کرد و رسیش بسیار خورده که بین آنها بود این رو استفاده کرده با زمین افتاد. آماده بود اتابک کریموف که خود رو با زمین آورد. بله و بعدا ببینید او از جریمه‌گاه بیرون برآمده ایستاده است. یعنی حالت هست که ما باید روش رفتی بازی رو هم به اعتبار بگیریم. اگر او جانب دروازه حرکت میکرد اونگینم رسوشی خوردن میشد ممکن بود ضربه جزیره بله پنالتی تعیین کردن، ولی چون از جریمه‌گاه بیرون برآمده میخواد با سمت دیگر هجوم رو ادامه دهد لیکن همین برخورد خورد رو به اعتبار گرفته داور پنالتی تعیین میکنند که فکر میکنم این چیز اونقدر جایز نیست. بعد با زمین افتادن بعد پایش رو به پای حریف میرسونه. بله ولی اینجا باز ما میتونیم که باز دقیق تر ببینیم این حالت رو. ببینید اومد حالا ببینید تو نرسید یعنی علاقه فوتبال باز اومده بود که خود رو با زمین هوا بدید. علاقه و تیار علاقه افتیده شده. بله. من فقط از یک چیز در تعجب هستم که سال روم در رسمی سال 2020 فوتبال تاجیکستان داورانی که عضو فدراسیون فوتبال عمومی جهانی هستند داوران فیفا با خطاگیری زیاد رو دادن. از اون نسلو کبیروف مجازات شد. چند بازی دیگر بود که او خطای دغل کرد. دیگر داوران هم همینطور کردند. ولی از چی باشد که
қарори дахлдор намебурад. федератсияи футболи Тоҷикистон инҷо намедонам ёки кумитаи Доварон. доварон инҷо масъулияти бештари ҳис намекунад нисбат ба Бале. дастаҳо. Масалан даъво шояд инҷам нашавад, чунки ҳисоб 5 бар бар 2 аст ва боиси баҳс нест. Инҳо аммо ҳамин гуна хатогиҳо таъсир менасонад ба бале рафти бозӣ. ва ин дар хатогиҳо оғози бозӣ буд. бале ҳисоб сифр бар сифр буд. бале хатогиҳо ҳар гуна мешаванд. хатогиҳое ҳастанд ки таъсир мерасонанд ба натиҷаи бозӣ, хатогиҳое ҳастанд ки онро ислоҳ карда мешавад. Аммо чунин хатогиҳо ислоҳ надоранд. таваҷҷӯҳ мекунем ба қисми дуюм яъне ҳолате ки дар ҷараёни бозӣ дар ҳуҷуми дастаи Файзканд омад. Хуб, бозингари Файзканд Шарафҷон Солеҳов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ гирифт. Воқеан ҳам унҷо Насимҷон Раупов ҳимоятгари дастаи Исаравшан ӯро аз пой афтонид. Ин чиз дар ҳолати такрор баръало метавонем мушоҳида карда, аммо довар ба ин лаҳзае ки ҷиддитар буд нисбат ба ҳолати гузашта умуман таваҷҷӯҳ накард. Бубинед, ӯ бозингарро аз пой афтонид, яъне пояшро ба пои бозингари дастаи Файзканд гузошт. Мутаваҷҷӯҳ шавед? дуруст аст? бе иштибоҳ инҷо метавонист довар дар ҳақиқат пеналти таъин аммо шояд довар ҳоло бигӯяд ки инҷо бо даст бозӣ кард. Агар гӯяд ки бо даст бозӣ кард бозингари Файзканд, охир вақте агар бозингар бо даст бозӣ мекард, чаро зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони Исаравшан надод дар дохили ҷаримагоҳ? Довар иҷоза дод ки дарвозабон тӯбро аз назди дарвоза ба бозӣ дарорад. Ин бисёр иштибоҳи дағал буд аз ҷониби довар Насло Кабиров, ки ман фикр мекунам воқеан ҳам таъсир расонид шояд ба рафти бозӣ. мутаваҷҷӯҳ мешавам як бори дигар. ва ин чиз бибинед довари канорӣ ҳамин ҳолатро хеле хуб дида истодааст, аммо аз чӣ бошад ки ӯ ҳам дар ҷараён нагузошт довари марказро ва ҳамин тавр ин ҳолати баҳсноки дуюм дар ҳамин бозӣ буд. инҷо дар ҳақиқат довар метавонист ки ба бозингари дастаи Исаравшан корт нишон диҳад, ҷазои пеналти монад 100%, чунки пеши ҳуҷуми футболбози дастаи Файзкандро бурида истодааст. Пош ба пош бархӯрд. Инҷо маълум аст. Инҷо ола бори дигар бубинед, по монда шуд, пешпо монда шуд. Аз ҳамон пешпо ин афин. Бале, як чизи дигар, бале, як лекин он чизе ки шумо гуфтед ки ба дасташ бархӯрд. Не, аз оринҷ боло. аз оринҷ боло буд ва инҷо доваре ки кӯмакдовар буд, ола бубинед инҷо кӯмакдовар аст. Ҳатто бахшашро боло ҳам накард. Бале, ӯ нишон надод ки инҷо қоида вайрон шуд ё ки чизи дигар. барои ҳамин инҷо ҳам нофаҳмо аст. фикр мекунам доварон мехостанд ки иштибоҳи худро ислоҳ бикунанд ва чизи ин як тарафи масъала аст. аммо масъалаи дигар он аст ки аз кумитаи доварон пешниҳоди моро ба хотири он ки биёянд дар студияи телевизиони варзиш ҳамин ҳолатҳоро ба бинандаҳо шарҳ биданд аз рӯи қоидаҳои футбол, ки воқеан ҳам омӯхтани қоидаҳои футбол бисёр душвор аст, чунки ҳар сол навгониҳо мешавад дар футбол. Аммо аз ин чиз даст мекашанд. ба ин хотир мо назари худро доир ба ҳамин ҳолатҳо мегӯем ки ин танҳо назари шахси мо аст. мо наметавонем бигӯем ки аз рӯи қоидаи футбол ин гуна аст. ба ҳар сурат довар иштибоҳ кард. назари мо роҷеъ ба ҳамин ҳолатҳо гуфта шуд. ва ҳамон сухане ки шумо болотар гуфтед воқеан ҳам ҳақ аст ба он хотире ки расиши тӯб ба дастро онҳо гӯё ки чашм пӯшиданд ё надиданд дар ҳамин вазъият. Агар надиданд бояд қарори баъдӣ қабул карда шавад пеналти, лекин дар асл воқеан ҳам расиши тӯб ба даст ҳаст. Ин пеш аз бархӯрди ду футболбоз ва инҷо озодона метавонанд бе таъин кардани пеналти зарбаи озод ба фоидаи дастаи рақиб, яъне Исаравшан монанд. Аммо ҳар ду ҳолат ҳам бубинед аз мадди назар берун шуда. ва хуб гуфтем дар бораи ҳамин гуна ҳолатҳо ва биёд акнун назари сармураббии дастаи Исаравшан Алиё Рашулмамадовро мешунавем ки бисёр кори пурсамарро дар мавсими имсол анҷом дод ва воқеан ҳам дастаи Исаравшан бо заҳматҳои ин мураббӣ тавонист дар лигаи олӣ боқӣ монад. خیلی جالب گذاشت امروز بازی، خیلی پرشدت گذاشت. فکر میکنم رقیبم ترتیباتش در از اول بازی خیلی خوب بود. ما میدونستیم مشکلات رقیب رو و میدونستیم که وایو یک دو کسشون بازی نمیکنند. برای همین جدی تیار دیدیم. رحمت به بچه‌ها که برآمدن. همین گپ دیگر در کار نبود. میدونستن همه که با ما خلها این خلها خیلی در کار. فکر میکنم من برای این غلبه برای مخلصان ما و میخوام که کاپیتان دسته رو الهام براتov رو با این نتیجه تبریک کنم. خب واقعا هم علی راشمامادov иброз кард ки ҳама чизро омӯхта буданд қабл аз бозӣ, яъне онҳо мавқеи заифи дастаро ҳам омӯхта буданд. хуб биёед мутаваҷҷӯҳ мешавем ки Илҳом Баротов чӣ гуфт, муаллифи 5 голи дастаи Исаравшан дар бозии имрӯза.
بسیار یکم تاید سال وزن‌تر شد موده بعدی که پنالتی زدیم با سال بسیار وزن‌تر شد یعنی که دیوم تایم برام آمدیم دیوم گل زدیم بعد خیلی که گفتم میگذارن уже موده آسان‌تر شد بازی کردن بچه‌ها уже دسته خیلی که من شما دیده استود که بسیار بچه‌ها از فرم دارن به دست ما هیچ کار نمیتونیم уже سیوم چهارم گل زدیم که вообще من شد آسان‌تر شد بازی کردن آینده است روشن ان شاء الله ما حرکت میکنیم کوشش میکنیم که این چمپیونات نرویم و تا سال 2020 یعنی که در 30 سالگی ما حرکت کنیم که جایزه نمونه‌ای را گیریم یعنی که است روشن ما با یک بار در جام افریقا بینیم бар сурат орзуи илҳом барото фикр мекунам амалӣ мешавад агар вазъи даста боз ҳам хубтар шавад дар соли 2021 яъне онҳо орзу доранд ки дар ҷоми конференсияи футболи осиё баромад кунанд. хуб мегузарем ба бозии дигар ки дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри бохтар баргузор шуд. Локомотив дар сафар як имтиёз ба даст оварда тавонист ва хатлон боз ҳам натавонист баъд аз он бозиҳое ки дар майдони худ дошт як рақобати ҷиддӣ нишон дода. хуб ман мехостам дар мавриди он мегуфтед ки Локомотив то кадом андоза акнун метавонад дар бозии охир дар бозии ҳассос мавқеи худро бо Файзканд иваз кунад дар сурати пирӯзӣ. ҳамин натиҷаи мусови қаноат умуман хуб аст барои дастаи Локомотив дар сафар? бисёр ҳам барои Локомотив помир душвор меояд чунки дастаи Файзканд ҳам дар бисёр мавқеи бад қарор дорад аммо як беҳбудӣ бар ҷониби Файзканд аст чунки натиҷаи мусовии 1-1 чӣ натиҷаи мусовие набошад фарқ надорад як имтиёз метавонад ки Файзкандро аз қаъри ҷадвали мусобиқот раҳо кунад ва наравад. Аммо ман фикр мекунам ки дастаи Локомотив ин имтиҳони охирин аст дар назди ин даста чунки дастае ки дар шарафи Тоҷикистонро дар бозиҳои чемпионати Осиё ин бозингарон ҳимоя мекунанд бояд ки аз аввал ба ин ҳол гирифтор намешуд. ғамхориро бояд аз аввал кард. Масалан ҳоло биёед зимистон меояд мегӯянд ки биёед барои зимистон тайёрӣ дидан ҳама чизро ҷобаҷо захира кунем. Ин ҳамин имтиёзҳо ҳамин захира кардан аз яъне ки ё ба поён нарафтем коре кунем ки болотар равем аллакай сарпарастҳо дилгар мешаванд бо маблағ пайдо мешавад. Аммо ман фикр мекунам ки дар бозии оянда барои Локомотив душвор меояд аммо тавонистанд дастаи футболбозони Локомотив ки дар баробари хатлон як имтиёз истонанд ин бароишон як гуфтан беҳбудӣ ҳам шояд бошад. ва Парвиз умуман шумо гуфта метавонед ки сабаби асосии ҳамин гуна нокомиёи дастаи Локомотив помир дар чемпионати Тоҷикистон чӣ буд ва чӣ сабаб шуд? Яъне футболбозон кам таҷриба буданд ё робарати даста натавонистанд як тими хубро дар лигаи олӣ созмон дода онҳо ҳадаф доштанд ки ҳама сарҷам бошанд бозингарони ҷавон дар лигаи олӣ бозӣ кунанд аммо ин тавр нашуд. онҳо дар марҳилаи дуюм бозингарони бо таҷриба гирифтанд вале боз ҳам натиҷаҳо чандон хуб нагардид. ва таҷрибаи бозии собиқ дастаи барқчӣ яъне дастае ки дар лигаи олӣ намояндагӣ мекард айни замон дар лигаи якум бозӣ карда истодааст ва он ҳам аз ҳисоби футболбозони ҷавони то 19 солаи тими миллии кишвар аксарашон таркиб ёфта буданд ва солҳои охир натиҷаҳоро дидем ки чӣ гуна бад шуд ва ин даста ба дивизиони поёни футболи кишвар рафтид ва ин таҷриба мумкин дар дивизиони якум кор диҳад чун он ҷо сатҳу сифат каме фарқкунанд аст вале дар лигаи олӣ ба дастаҳо воқеан мушкил мешавад ва баъдан роҳбарияти дастаи Локомотив помир дар оғози мавсим нақша доштанд ки чанд легионерро ба даста ҷалб кунанд номунасаби онҳо ҳам буд намедонам бо кадом сабабҳо дар умум онҳоро надидем дарати ин даста яъне дар лигаи олӣ зарур аст ҳайати омехта то ҷое бошад дар паҳлӯи як футболбози ҷавон фарз кардем як футболбози бо таҷриба ки дар лаҳзаи зарурӣ ӯ ҳамдастаи бисёр пурэҳсоси худро ором карда тавонад таскини дили онҳо шавад ва дар ҷои зарурӣ ба онҳо кӯмак кунад як вазъияти хавфнокро бартараф кунад ва ё боз бо кадом амалу ҳаракати дигари худ як хусусияти пешбоии худ дар майдон фарқ карда истад. мутаассифона ҳамин нисбатан ҷавон дар як сину сол будани футболбозони дастаи Локомотив помир барояшон чунин имкониятро надод ва онҳо дар марҳилаи дуюм вақте хостанд ҳайатро каме мукаммал кунанд боз ҳам бештар футболбозони даъват шуданд ки таҷрибаи дуюмӣ бозӣ надоштанд яъне инҷо боз мушкили болои мушкили шуд. воқеан ҳам ҳамин гуна аст чун дар бозиҳои дастаи Локомотив ин чиз эҳсос мешавад ва ба ҳар сурат ҳам барои Файзканд ҳам барои Локомотив мо барор мехоҳем дар бозии даври охир чун дастае ки арзанда бозӣ мекунанд дар даври ҳаштаҳум яъне пирӯзӣ ба даст меорад яъне онҳо воқеан ҳам арзандаи ҳунарнамоӣ дар лигаи олӣ дар
дар мавсими ояндаро доранд. Хуб биёед дӯстони азиз мутаваҷҷеҳ мешавем ба бозии дигари даври 15 миёни дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Душанбе 83 ки дар дашгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе баргузор шуд ва бо ҳисоби 3-1 шогирдони Сергей Житский тавонистанд пирӯзӣ ба даст оварда. Ва ин бозӣ ҳам албатта аз ҳолатҳои баҳснок дур набуд. Воқеан ҳам чанд ҳолате буд ки онҷо мо мутаваҷҷеҳ шудем то як андоза сатҳу сифати кори довар Беҳрӯз Муртазоевро шояд каме поин ҳам бурд. Вале биёед дар мавриди он мегӯем ки чаро клуби марказии варзиш Артиш дар бозиҳои қаблӣ ки пеш аз истиқлол дошт чандон натиҷаи хуб ба даст оварда натавонист ва ин даста ҳатто беҳтарин шонсро дошт ки мавқеи сеюмро аз они худ кунад ва ба ягон ҳариф имконият надиҳад. Аммо дар ду бозии охир даста пирӯзӣ ба даст оварда метавонад. Ин ҳолатро чӣ гуна шумо шарҳ медиҳед доир ба дастаи афсарон? фикр мекунам ки ҳоло баъде ки инҳо диданд ки дар бозии аллакай Хуҷанд соҳиби зинаи дуввум шуд, бо дастаи Хатлон бозӣ кард ва Хатлонро барои мубориза бурдан барои ҷои сеюм каме ҳам вазъияташро душвортар кард, ба худ омаданд ва якбора бозиашон ҳам тағйир ёфт ва имрӯз фикр мекунам ки унҷо ҳастанд роҳбарияти худи дастаи клуби марказии варзиши Артиш ки бачаҳоро боз ҳам масалан бо як дилгармӣ барои ҷои сеюмро соли гузашта ҷои сеюмро гирифта буданд агар хато накунам. На ба хатори панҷумона шомил шуданд. Ҷои сеюм насиби регар шуд. Он вақт фикр мекунам ки гуфтанд биёед як маротиба бо медалҳо сарфароз гардем, чунки ин кор ҳам барои роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон як беҳбудӣ ҳам ҳаст, чунки ин дастаи сипоҳиён аст ва агар дар сурати боз масалан ба зинаҳои баланд баромадан маблағгузорияшон дар як соли дигар боз бештар мешавад. ҳамин тариқ ҳавасмандкунӣ метавонад ки дар бозӣ тағйирот ворид кунад. Баъдан футболбозоне ки дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиш ҳастанд, инҳо футболбозони хеле хуб ҳам ҳастанд. Футболбозоне ҳастанд ки дар мавқеъҳои худ хеле устувор бозӣ мекунанд. Шодибек Ғафуров, Мабадшоев, инҷо дигар бозиҳои ҳам Фирӯз Бобиев, баъдан имсол легионерошон ҳам Нодирбек Иброҳимов, Артём Гайдаш, ҳар ду ин бозигароне ҳастанд ки аз футболбозони дигар дастаҳо қафо намемонанд, ҳатто аз дастаи Истиқлоли Душанбе ҳам. бале воқеан ҳам. Ва Парвиз, Душанбе 83 аллакай мавқеашро дар лигаи олӣ боқӣ монд, вале барои боз ҳам зинаҳои болоиро ба даст овардан шонс дошт. Аммо чӣ тавре ки дидем, онҳо шояд ҳамон ҳолате ки онҳо аллакай дар лигаи олӣ боқӣ мондан сабаб шуд ё таъсир расонид ба рӯҳияи футболбозон ки ҳамин гуна натиҷаи хубро муқобили клуби марказии варзиш нишон дода натавонистанд. Ёдовар мешавем ки дар марҳилаи аввали чемпионат маҳз Душанбе 83 ин дастаро шикаст дода буд дар майдони худ, аммо ин дафъа бозии арзанда нишон дода натавонист. Ва аз шурӯи рақобатҳо дар лигаи олӣ дар соли 2020 ман фикру назари бисёриҳоро шунавида будам ва пурсида будам, онҳо бисёриҳошон бо шубҳа менигаристанд маҳз ба дастаи Душанбе 83 ба он хотире ки хело кам таҷриба ҳастанд ва мумкин маҳз ҳамин бошгоҳ ба дастаи аз ҳама камбаҳои мусобиқа табдил ёбад. Аммо дар умум корҳо дар ин бошгоҳ хуб рафтанд ва мо дастаро дар қатори тимҳое дидем ки айни замон дар миёнаи ҷадвали мусобиқа қарор доранд. Яъне ин аз он дарак медиҳад ки қатъи назар аз ҳар мушкилию проблемое ки дар ин даста буд, аз ҷумла баъзе вақт анамон рафторҳое ки дар берун аз майдон будан ё ки дар худи майдон аз ҷониби сармураббиёну мураббиёну ман футболбозон, қатъи назар аз ҳамаи ин Душанбе 83 ба як дастаи рақобатпазир бо дастаҳое ки гӯем то зинаи дуюм ҳастанд табдил ёфт ва ин чиз барои мавсими аввали онҳо бисёр хушбинкунанда ҳам ҳаст. Бале воқеан ҳам боз бозии охир ки онҳо бо дастаи Истиқлол рӯбарӯ мешаванд, маълум мекунад ки даста то кадом андоза метавонад боз мавсимро хубтар ҷамъбаст кунад ва ё муқобили чемпиони имсола ҳам як бозии хуб нишон додад, чунки дар мавсими соли 2021 ман фикр мекунам барои Душанбе 83 муҳим аст ки бояд ҳайати худро пурқувват кунанд ва мураббиён умуман роҳбарияти даста он мушкилиҳое ки дар мавсими имсол диданд онро бартараф карда тавонанд. Хуб, бозӣ албатта бо бартарии ҳар ду ҷониб сурат гирифт. Футболбозони мизбон бештар ташаббусҳоро дар даст доштанд ва ниҳоят дар поёни вақти асосии бозӣ голи задаи Шервонӣ Мабадшоев ғалабаи соҳибони майдонро таъмин кард ва ин футболист яке аз бозиҳои беҳтаринро ҳам пушти сар гузошт. Вале биёед ба ду ҳолати баҳсноки ҳамин рақобат мутаваҷҷеҳ мешавем. Сараввал таъин кардани зарбаи 11 метра ба дарвозаи Душанбе 83. Шумо дар муқобили ҳимоятгари дастаи клуби марказии варзиш Артиш Димитро Бандар чиро мебинед? Қоидавайронкунӣ ё на?
инҷо ҳам мисли ҳолати қаблӣ бисёр баҳснок метавад ва аз саҳнаи такрори якуми шумо боварӣ ҳосил нашуд ки пеналти бошад. бале воқеан ҳам ҳамин гуна аст. фикр мекунам бозингари дастаи мизбон яъне ба тӯб нарасид ва худро ба замин ҳаво дод. Мутаваҷҷеҳ шавед ва шояд пои ӯ ба пои бозингари Душанбе 83 расид. Дар асл бозингари Душанбе 83 дар ҷои худ аст ва аз қафои ӯ ва фишор ҳам наовард. аҷиб он аст ки ҳангоми ба замин афчидан ҳамон бозингар агар инҷо бондар бошад пои росташро медорад вақте ки каме расиш ба пои чап буд. ин ҳам бинед ин лаҳзаро пое ки бардошта буд тамоман ба суи тӯб буд ва ба он тамоман муҳофизатгар нарасидааст. аммо хуб инҷо метавонем бигӯем иштибоҳи довар аст воқеан ҳам. ба тӯб ҳатто нарасид, ба тӯб ҳатто зарбааш нарасида буд. довар то ҷое ба намин маҳорати актёрии футболбози ССК умуман клуби маркази варзиши артиш шояд бовар карду. ман фикр мекунам ки агар ҳамун низоми вар дар тоҷикистон ҳам ҷорӣ шавад шояд ки аз ҳамин гуна камбудиҳое ки хеле зиёд ҳастанд имрӯз дар мавсими соли 2020 чунин камбудиҳо ниҳоят бисёр буданд аз ҳамино мо як паноҳ ҷӯем. он вақт шояд камбудиҳо вақте ки пайдо шуданд доварон бубинанд ки дар кадом ҳолат чӣ қароре қабул кунанд ки на боиси танқиди мову шумо шаванд ва на боиси масалан беҳол шудани мухлисон аз чунин ҳолатҳо ки ҳар вақт вақте ки сухан мегӯем мегӯянд ки довари фалон фалон аст, ин довар ин корро мекунад, ин довар фалон корро. ин низомро ҷорӣ бояд кард. ҳарчанд маблағи калон меистад вале барои пешгирӣ кардан аз чунин ҳолатҳо зарурат дорад. вале низоми вар он фаъолияте ки имрӯз дар аврупо дорад фарз кардем дар беҳтарин лигаҳо онҷо он қадар баҳсҳои ҳассосияти футболро ҳам аз байн бурдааст то як андоза. шояд пештар набуд. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам пеш аз ҳама бояд касбият дармади аввал бошад. баланд бардошта шавад. пештар мо дар хотирамон аст низоми вар набуд вале чунин иштибоҳҳои бисёр кам буд. иштибоҳи хеле ҳам калон дар футбол камтар дида мешавад. ба ҳолати дуюм мутаваҷҷеҳ мешавем ки инҷо бозингарони Душанбе 83 эътироз карданд ки ту ба дасти бозингари клуби маркази вардиш артиш расид, аммо Беҳрӯз Муртазиёв ки мавқеи худро бисёр хуб гирифта буд ба ин чиз умуман мутаваҷҷеҳ нашуд. ба ҳолати такрор биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. бисёр албатта душвор аст вале тӯб воқеан ҳам ба дасти бозингари мизбон расидааст дар ин лаҳза ва ҳатто самти тӯб ҷониби дарвозаи дастаи мизбон буд ва довар метавонист инҷо пеналти таъин карда ба андешаи ман. ин фикри шахси ман аст вале бубинед чӣ гуна тӯб ба дасти бозингаре ки Артем Гайдаш агар хато накунам расид вале довар ба ин чиз умуман таваҷҷӯҳи худро равон накард. ман айни замон вобаста ба он ки расиши тӯб ба даст чӣ гуна бояд баҳозорӣ шавад, оё ҳар як расиши тӯб дар дохили ҷаримагоҳ бо пеналти ҷазо дода шавад, баҳсҳо дар топ лигаҳои футболии Аврупо хеле зиёд аст вале бештаран ба ин фикр ҳастанд ки аксари чунин расишҳои тӯб ба даст ҳамчун қоидавайронкунӣ бояд қабул карда шавад. ҷараёни ҳамин лаҳзаҳои саҳнаи такрорие ки ҳоло мо шумо якҷо дида истодаем ин чизро хеле хуб нишон медиҳад. бибинед аз канор ду футболбози дастаи Душанбе 83 барои соҳиб шудани тӯб зарба задан омода буданд. лекин ба ҳар нав бибинед вақте ки Артем Гайдаш бо пушташ истодааст ҳатто хати парвози ин тӯбро надида буд ва вақте ки расиш буд дар ҳолате мешавад ки одам афсида нашмумкин шояд тӯб дасти вайро ёфт на ин ки ӯ ба сӯи дар. ба ҳар сурат ҳолати баҳснок аст. ман фикр мекунам довар шояд иштибоҳ ҳам кард. шумо болотар гуфтед ки доварон дар баъзе маврид кореро ки онҷо анҷом медиҳанд баръакс ин корро рӯпӯш мекунанд. ин дар кори доварон бисёр хуб аст ва ҳамин чиз бояд набошад. дар асл набошад. иштибоҳ шуд ба фоидаи як даста вале мо наметавонем дар ҳолати дигар ҳамон иштибоҳи гузаштаро ба эътибор гирифта ба фоидаи дастаи дигар амали ҷавобиро содир кунем ё онро рӯпӯш кунем ҳамин тавр онро шарҳу тавзеҳ. Хуб биёед ба боз як бозие ки
баҳс ҳам дорад. Ин дидори дастаҳои Куктош ва Истиқлол мутаваҷҷеҳ мешавем. Ба ҳар сурат барои Истиқлол ин бозӣ он қадар аҳамияти калон ҳам надошт, вале онҳо барои боз ҳам ҳолати варзишии худро хуб нигоҳ доштанд, талош карданд ва бозии арзандаам нишон доданд, ба фарқ аз бозӣ бо клуби марказӣ вардиш Артиш ва футболбозони Истиқлол бо як ҳайати хеле ҳам қавӣ муқобили Куктош рақобат карда тавонистанд. Хуб, барои Куктош мо медонем ки бозӣ бениҳоят муҳим буд ва ҳатто Рустам Якимов дар бисёр лаҳзаҳои мушкил тавонист дарвозаи Истиқлолро аз гол эми нигоҳ дорад. Агар мисли Илҳом Баротов шояд дар Куктош як бозингар мебуд, мо шояд ҳисоби калонро ҳам ба қайд мегирифтем дар ин ҳолат. Вале ба ҳар сурат таъин кардани албатта ҷаримаи 11 метра ҳам дар ин лаҳза дар бозии дастаҳои Куктош ва Истиқлол ҳам ба қайд гирифта шуд. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба албатта ҳолате ки буд, ки довар ҷаримаи 11 метра таъин кард ва манучер Ҷалилов онро ба ҳадаф расонид. Хуб, биёед дар мавриди он мегӯем ки чӣ гуна барои Куктош муҳим буд ки муқобили Истиқлол як рақобат нишон бидиҳад то соҳиби 3 хол шавад. Чӣ камбудиҳо дар бозии Куктош ба назари шумо дар ин рақобат дида шуд? инҷо мо бояд аз бозии Куктош мо камбудиҳоро накобем, чунки дар муқобили Истиқлол мо тарзе гуфтем ба шумо дар ҳама барномаҳо мегӯем ҳар як даста бозӣ карда наметавонад, чунки дастаи қавӣ аст. Аз тарафи дигар бубинед ки агар дар бозии гузашта бо клуби марказии варзиши Артиш Дадабоев дар дарвоза буд, имрӯз футболбозони дастаи Истиқлол бо ҳайати мукаммалашон омаданд. Ба кадом хотир? Ба ҳамон хотире ки як рӯз пеш бозии дастаи Истиравшан барпо шуда буд ва онҷо 5 тоби задаи Баротов аллакай ӯро садрнишини нишонзанҳо кард ва имрӯз дастаи маҳз Истиқлол ба он хотир омад ки имрӯз бояд манучер Ҷалиловро тавре кунанд, тавре ба ӯ шароит фароҳам оранд ки ӯ нишонзанӣ пеш ки нишонзании аввал буд ба ҳамонро ба худ баргардонад ва кӯшиши заҳматшон ҳам зиёд буд. Аз он ки шумо ҳоло дар бораи баҳс дар бораи он ки инҷо пеналти буд ё не, футболбозони дастаи Куктош дар ин вохӯрӣ бисёр хуб бозӣ карданд, имкониятҳои 100% доштанд ва маҳз ба ҳамин ҳолатҳое ки ҳоло шумо мебинед Якимов бисёр ҳам моҳирона бозӣ кард ва фикр мекунам ки яке аз бозиҳои хубаш ҳам дар ҳамин мавсим шояд ҳамина ҳам буд ва шояд бозигари беҳтарин ҳам буд ки дастаи Истиқлолро аз гол, бибинед ин ҳолатҳоро аз гол наҷот дод, аз гол эмин нигоҳ дошт. Фикр мекунам ки дар ҳақиқат Истиқлол имрӯз намехост ки дастаи Куктош бар ӯ ғалаба кунад ва тавонад ки дар ҷои сеюм боқӣ бимонад. Ба ҳар ҳол бозиҳое ки солҳои охир Куктош бар муқобили Истиқлол ноил карда истодааст, мо мебинем натиҷаҳои мусбӣ ба фоидаи дастаи ноҳияи рӯдакӣ албатта дида мешавад. Яъне ин ба истиснои он ки бо ҳисоби 6-1 имсол бозиро бохтанд ва мусовиҳо буданд соли гузашта. Хулас ин чиз аз он дарак медиҳад ки то ҷое Куктош با اون مقصد و هدف گذاشته است. فرض کردیم برای اشغال جای سوم آنها یکی از مدعیان اساسی هستند. در چنین بازی‌ها به دست آوردن امتیاز بسیار مهم بود و بالاتر استاد درست گفتند که از بازی کوکتاش باید مشکلی و کمبودی نجوییم، چون در برابر استقلال خو این چیز دیده نخواستم ممکن پیدا شود در جریان بازی و کوکتاش تا با آخر تلاش کرد. این چیز قابل ستایش است و ارزنده بود برای یک امتیاز. به هر حال حالتی بحثناک البته برای سه امتیاز هم ارزنده بود یا نه؟ مشکل است این چیز رو گفتن به آن خاطره که استقلال هم ما شما میدونیم که فرض کردیم اگر در حساب قفا هم مونده باشد میتواند با بازی برگشت نتیجه برای خود درکاری رو در پایان این رقابت هم میکنه. خب این بازی رو خورشید دادابویف از شهر خوجند داوری کرد و ما گفتیم که حالتی بحثناک بود در این رقابت، مخصوصا در تعیین جریمه 11 متر. خب بیایید متوجه شویم ما اصلا بعد از تماشای چند مرتبه همین حالت متوجه شدیم که حملگری دسته استقلال منوچهر جلیلوف در حالت آفساید بود. این چیز رو من میخوام حالا با شما بار دیگر یعنی بگویم که واقعا هم در این حالت هرچند رسیش بود، اینجا نمیگویم که پنالتی نیست، واقعا هم رسیش بود میانی بازیگر کوکتاش و فوتبالبازی دسته استقلال، ولی اینه که تبریز دولتمیر پاس میدهد با داخل جریمه گاه متوجه میشویم. حالا اینجا تا یک اندازه میتوانیم بگویم که فوتبالبازی استقلال در حالت آفساید، اما دوبار موقع نادرست هم اشغال کرده از کنار میدان و این چیز رو تا یک اندازه نادیده گرفت. از کاران خوش میکنیم همین حالت رو باری دیگر نمایش میدهد که ما ببینیم موقع فوتبالبازی دسته استقلال در کدام جای است. متوجه شوید. با همین نوار ویدیویی
این چیز رو دقیق و درست برای ما شما نشون داد. من بله، فکر می‌کنم واقعاً. دیگر جای بحث مناظره هم نیست، افساید بود و بر ضمن از حالت غیر بازی که منچر قرار داشت از اون تا جای برد هم کرد در همین وضعیت. اگر ما می‌دیدیم که بعد از رسیدگی توپ با یکی از فوتبالبازان دسته کوکتوش که خود استقلال تو بعدتر به نزد منچر می اومد و او از حالت افساید برآمده بعدا حالت افساید فاولی که وجود اون رو ثمرانک استفاده نمیکرد. اینجا میتونیم با طرح دیگر شرح بدیم، لیک همینجا بار دیگر نشون میدهد که افساید هست. اینجا اینجا تو اون حالتی که حالا پنالتی تعیین میشود اینجا علاقه باید کمک دوار اینجا اشاره میکرد که بازی باید بازداشته شود. اون واسطه که اینجا وقتی که تو با ایرج این وابستگی ندارد از محافظتگران، چون که در همین حالتی که پرتوفت انجام داده می شود در حالت غیر بازی قرار دارد دسته‌ای که هجوم میکند. پس اینجا باید حتما بازی بازداشته میشد. پنالتی هرچند اگر گوییم که بحثناک هم باشد تعیین کرده شد، گپ درباره پنالتی نمیره بازی. حالا محض سخن درباره همین حالتی که آفساید هست درباره میره. تشکر زیاد و یک حالت دیگر هم بود در آن بازی که موسی جان عبدالغفار فوتبالباز دسته استقلال در نیمه اول یعنی با پای زد و اونجا هم داور کارت زرد نشون داد. من فکر می‌کنم اونجا هم باید داور شاید کارت سرخ هم نشون میداد، چون او برقصدانه با پای و دست بازیگری دسته استقلال رو ضربه زد و او رو از پای افتانید. بحث بسیار هم جنجال بسیار هم زیاد به میان آمد در جریان بازی. این در نیمه اولی رقابت بود، ولی این چیز هم از مد نظر داور کمی دورتر مون شاید او تاثیر نرسونید و رفتی بازی این دو دسته. به هر صورت من فکر میکنم این لحظه ها حتما مورد آموزش در کمیته داوران قرار داده میشوند، هرچند اونها نمیخوان که همین حالت ها رو شرح بدهند مسئولین کمیته داوران. به هر صورت ما امید می‌بندیم که حتما برای داوران یک درس هم میشود همین گونه اشتباهی که ما نشان میدیم. از 5 بازی که شما اینجا منظوری ما میگردونید، 3 بازی علاقه با عیب داوران بحثناک است و با نتیجه بازی تاثیر خود و منفی خود را رسانیده است. اگر من فکر میکنم که از آغاز موسم اگر کمی پیش روی همین روحی خطاکاری های داوران رو گرفته میشد، شاید امروز کمتر همین چیز رخ میداد. ولی من فکر میکنم که اگر ما هر بازی همین 3 داوری که خطاگی صادر میکند از بازی های من بعد آزاد کنیم، پس نمیدونم که بازی های من بعد کی داوری میکند. تشکر زیاد و دوستان عزیز، در دوره 15 چمپیونات تاجیکستان 16 گل بعد دروازه حریفان وارد کرده که ما از اون 3 تای بهترینش رو عین همول منظوری شما میکنیم. خب دوستان عزیز، متوجه شدیم با 3 گل و فکر میکنم گل بهترین هم برای بیننده ها انیق است. گل زده کاپیتان دسته استرافشان ایلهام باروتوف با دروازه دسته فایسکان که بسیار هم با یک سطح و سبک خوبی ضربه زنی اجرا شد و او توانست مؤلف بهترین گل دور 15 هم شود. و البته ایلهام باروتوف رو تبریک میگویم برای بهترین مؤلف بهترین گل شدن در دور 15 چمپیونات تاجیکستان. خب دوستان عزیز، ما بالاتر در مورد بحث و مناظره
бо иштироки дастаи клуби марказӣ вардиш ва душанбе 83 гуфта гузаштем ва ҳатто як чизро ҳам хотиррасон мекунем ки албатта кумитаи интизомии федератсияи футболи тоҷикистон сармураббии дастаи душанбе 83ро албатта ҷарима карда буданд. Ин баҳси бисёр зиёдро ба миён овард, махсусан дар мусоҳибае ки сармураббии дастаи душанбе 83 иброз кард ва ман мехоҳам сараввал албатта мусоҳибаи сармураббии дастаи душанбе 83ро гӯш кунем ва баъдан ҷавоби лигаи миллии футболи тоҷикистонро ҳам манзури бинандаҳо хоҳем кард. аз бозӣ чӣ мегӯм? боз мегӯм ки бачаҳо ба фикри ман чемпионата баъди бозии Локомотив ҷамъбаст кардагӣ буданд. барои ҳамин камтарак ҳамин чизошон набуд барои бозӣ. аз ҳамин сабаб хатогиҳо дар хатти муҳофизат бисёр хатогиҳои мегӯям хатогӣ бисёр карданд дар қафо. ба фикри ман се голе ки ба мо заданд мо худмон чӣ кардагӣ барои ним соат пеш аз бозӣ омада ба ман гуфтанд ки ту бозӣ мумкин нест ё ки 500 сомон ҷарима меспорӣ ё ки чӣ мекунӣ. ман вайрон шудам барои чӣ нагуфтанд то федератсия хушам набинад ки ман медонам ки пага рӯзига ягон чиз меган урӯси хади придумат мекунанд ягон чи нагуфтанд. ман намедонам баъди бозии Локомотивам ягон чи кедекам гузашт ягон гап нагуфтанд чиам буд ман намедонам. хеле чизоро ҳар бозӣ модам хеле мекунанд. бозии хуҷанд хади омадан бачаҳоро чиз карданд тамара гуфти психологически чӣ карданд. ин бозиам бигем як мумкин ҳамин сабаби ҳамин чи шид. خب دوستان عزیز این اندیشه سرمربی دسته دوشنبه 83 نظیرشاه ریزوموف بود و اکنون ما امروز البته با نمایندگان لیگ ملی فوتبال تاجیکستان در این رابطه صحبت هم شدیم که حالا منظور شما میکنیم سایوالی شو قربانو فکرهای خود رو دایر با اون که چرا سرمربی دسته دوشنبه 83 رو البته جریمه بستند چنین امروز اندیشه کرد. پس از جریان بازی با اتاق داوران خود سرمربی حاضر میگردد و اظهار ناراضگی و سخنهای تحقیرآمیز و تهمت‌آمیز نسبت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و هیئت رسمی واخوری مذکور اظهار می‌نماید و طبق گزارش سرداور بازی سیاد جان زین‌الدینوف به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان وارد گردیده است. کمیته ترتیب انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اساس گزارش سرداور بازی مذکور کمیته ترتیب انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان سنه 22 سپتامبر سال جاری جلسه غیر نوبتی خود را دایر نمود و موافق قای کردن ضرور است که در جلسه مذکور همزمان سرمربی دسته نیز دعوت گردیده بود. با سبب‌های به ما نامعلوم در رفت جلسه اشتراک نکرد سرمربی دسته و نسبت سرمربی دسته دوشنبه 83 موافق ماده 6 و بندهای 4 و 6 کودکس ترتیب انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نسبت نظیرشاه ریزوموف قرارهای داخلدار به تصویب رسید و موافق قراری به تصویب رسیده سرمربی دسته 500 سومونی جریمه بندی گردیده است. خب ادامه برنامه 90 دقیقه و این حالتی که ما بالاتر اشاره کردیم یعنی حالتی بحثناک میانی سرمربی دسته دوشنبه 83 بود که نمایندگان لیگ ملی فوتبال تاجیکستان هم پاسخ دادند مخصوصا دیرکتور گنرالی البته لیگ ملی فوتبال تاجیکستان سایوالی شاقوربانوف ولی البته کمیته انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هنوز 22 سپتامبر سال جاری قرار خود را برآورده بودند و البته دو دور سپری شد و در دور گذشته البته این قرار برآورده شد. خب اکنون دوستان ارجمند بیایید با البته لحظه حساس متوجه میشیم هیئت رمزی دور 15 چمپیونات تاجیکستان که عین حال معرفی میکنیم با بیننده های عزیز که بهترین ها 11 بهترین فوتبالیست دور 15 هم اما از روی فرضیه شبکه ورزش معین گردید. در دروازه رستم یتیموف که بسیار هم بازی ارزنده نشون داد، در خط دفاع منوچهر احمدوف از باشگاه فوتبال خوجند، بعدا در این موقع سیاوش اسرارov لوکوموتیو پامیر
ва боз ду нафари дигар дар баробари ӯ Шамсиддин Қосимов аз клуби марказии варзиш Артиш ва аз канори рост бошад Ҳикмат Расулов аз Куктош. خب به نظر شما این فوتبالبازان چگونه هنرنمایی کردن و هنرنمایی کدام از بازیگران برای شما هم پسند بود در این دور؟ خب در حقیقت اینجا اگر نظر کنیم درست است. منوچهر احمدوف دو بازی آخر است که خیلی خوب بازی میکند. سیاوش اسورف هم اینها در مقابل خطلون یک امتیاز گرفتند تا آخرین دور будубоши дастаи локомотивро дар лигаи олӣ оло боқӣ мегузоранд. Шамсиддин Қосимов ҳам дар муқобили Истиқлол бубахшед инҷо дар ғалабаи даста саҳми худро гузоронда. Шамсиддин Қосимов ҳам яке аз футболбозоне аст ки ҳарчанд мисол таҷрибаи хеле бой дорад, вале мавқеи худро имсол дар мавсими имсола хеле хуб гирифт. соли гузашта дар мавсими соли гузашта он қадар хуб бозӣ накарда буд ва камтар буд. биёед Парвиз якбора ба нимуҳофизатгарон ҳам мутаваҷҷеҳ мешавем, баъдан фикри шуморо дар ин маврид хоҳем фаҳмид, чун ду давр мешавад ки Фатлуев дар мавқеи нимуҳофиза қарор мегирад. бозингари дастаи Хуҷанд ки ҳам гол ва ҳам партоби головар анҷом дод. дар маркази майдон Далер Ёдгоров ки дар як мавқеъ бо Фатлув бозӣ мекунанд, вале мо каме аз ӯ дуртар, яъне мавқеъи Далерро ҷойгир кардем. Эҳсон Бобоев аз дастаи Хуҷанд ки бори аввал ба ҳайати рамзӣ, Шомил Мешад Шервонӣ ва Бадшоев аз дастаи клуби марказии варзиш Артиш ва инчунин боз як нафари дигар ниммуҳофизатгар дар ҳайати рамзии давр, нафари панҷум Абдураҳмон Қурбонов ки ду-се партоби головар ба Илҳом Баротов анҷом дод ва дар хати ҳамла бе ягон шаку шубҳа ҳамлагари дастаи Истаравшан Илҳом Баротов қарор гирифт бо пентатрике ки дар бозӣ бо Файзкан кард. خب در مورد محافظتگران همین رو میگوییم که شمسدین قاسموف موقع خود رو دیگر کرد و از همان بازی که برای کلوب مرکزی ورزش ارتش نشان داد معلوم می شود که او با خط دفاعی مرکز بسیار مست و موفق اومده است در همین بازی. تقریبا چیزی رو ویران نکرد و در عموم در لحظه بسیار مشکل به همدستایش کمک رسانید. همچنین آنهایی که در قسم نیم محافظه و هجوم قرار دارند همشون ارزنده هستند و فکر میکنم از این دیده انتخاب بهتر شاید نمیشه. بله و به هیئت رمزی دور علیور شورمحمدов مربی بهترین انتخاب گردید که بسیار غلبه مهم داشت و فکر میکنم از همه غلبه کلون برای دسته استراوشان بود در موسم امسالی چمپیونات. این نه تنها غلبه کلون استراوشان توانست که از موقع خطرناک بیرون شود، از همه اساسش در لیگ اولی باقی ماند. این از همه اساسش برای علیور شورمحمدov بود و علیور شورمحمدov بشبه امروز مربی بهترین هست. بله و دوستان عزیز این بود هیئت رمزی دور و اکنون متوجه میشیم با بهترین بازیگری دور 15 چمپیونات تاجیکستان. البته یگان شک و شبهه نباید باشد در مورد انتخاب بهترین بازیگر از روی فرضیه شبکه ورزش. الهام براتوف از باشگاه فوتبالی استراوشان بهترین فوتبالبازی دور 15 اعتراف گردید. واقعا هم احسان میگویم به این فوتبالباز که با این گونه هنرنمایی والده‌اش دقت مخلصان و افدان فوتبال تاجیک رو بیشتر هم کرد. البته ما موافق هستیم چون که این نتیجه از همه بهترین در موسم سال 2020 است که با دروازه مثلا یک دسته 5 توپ زد. اولین بازیگر است در سال 2020 که با دروازه یک دسته 5 گل وارد می‌کند. بله همین طور است. و حالا فرق بین او و منوچهر 3 گل رو اگر خطا نکنم تشکیل می‌کند. 17 و 14 هست. خیلی نزدیک اومده است. کسی از الهام براتوف چنین نتیجه رو انتظار نبود و واقعا هم همین حالت غیر انتظار بودن و چنین نتیجه خوب رو نشون دادن این فوتبالباز از اون درک می‌دهد که تا کدام اندازه او واقعا هم در موسم جاری یکی از بهترین ها است. خب بیاید یک بار متوجه میشیم الهام براتوف 17 گل زده است، منوچهر جلیلوف 14 و علیشیر جلیلوف 12 گلی زدند. یعنی امکانی یعنی در روی خط نشانزن‌ها موقع استوار رو پیدا کردن هم الهام براتوف و هم منوچهر جلیلوف هست. زیرا هر دو هم بازی‌های آخری خود رو مقابل دسته‌های دوشنبه شده و تیم خطلون میکنند و البته برای این دو بازیگر ما برار میخوایم و میبینیم که کی بهترین نشانزن موسم این سال چمپیونات میشود. خب در دور اخیر دوستان ارجمند در دور 18 چمپیونات یک چند بازی ها برگزار میشود و بیاید حالا متوجه میشویم با البته جدول مسابقه کی موقع دسته ها چگونه است. استقلال علاقه موقعش در زینه اول است چون همیشه خوجان هم به تغییر در زینه دوم قرار میگیرد. کلوب مرکزی ورزش ارتش کوکتوش و خطلون برای زینه سوم مبارزه رو ادامه خواهند داد و دور اخیر این رو معلوم میکند. فایزکان لوکوموتیو پامیر برای البته یک راحتی که در لیگ اولی موقع این دسته ها رو مستحکم میکند مبارزه خواهند بود و میبینیم دوستان ارجمند که در دور 18 کیها البته بازی های خود رو برگزار میکنند در میدان خود و سفر. استراوشان خطلون رو قبول میکند، ریگر تداس کوکتوش رو، خوجان باشد کلوب مرکزی ورزش ارتش رو، فایزکان باشد با لوکوموتیو پامیر. از همه بازی مهم و حساسی در محسمین رقابت است و بعدا دوشنبه 83 با استقلال بازی
خواهند کرد و بینندگان شبکه ورزش و فوتبال میتوانند البته یکی از این بازی‌ها رو از شبکه فوتبال و ورزش تماشا کنند مستقیما که امکانی تماشای اون بازی‌ها رو هم داریم و البته برار می‌خواهیم با همه اون دسته‌هایی که در دور اخیر بازی‌های خود رو برگزار می‌کنند. از همکارانمون علاءالدین بوریف و پرویز محمدامین تشکر می‌گویم برای شرکتشان در برنامه 90 دقیقه و حتما روز دوشنبه دوستان ارجمند در همین استودیو باز هم بازی‌های دوره 18 آخرین بازی‌های دوره اخیران بازی‌های موسم امسال چمپیونات تاجیکستان رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. من پیروز باشید.